حبيبنا وقاعدنا ومبعوثنا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oriano kaya bantugan wallah salawatan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kagi ko daw siya natin nagnaliyaw ko imam bigaran wanda na turun lango na mapipikir pero lang na lango nila miyatero sagani kaya po tanong kagi ko daw pantero siya jaman na uta pa usay ni na dito pa usay mo kaya ka na kaya sohe yan lang lango Wilayah tanwala di paluto lang ng kamsatun lil a'yad 5 apistano eman Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tiga nanto na mali paluto lang si mali siya taratawata. 5 lang na reserva kaya magupagami ng nawalo. Amo lagi di bukan dia di pa-appreciate. Oh. Mga uripun wallah dia enggak kalilimut tanu na pangin ta wallah ali tanu bukan na ino ga pkeli tanu ga ole na martama ku ben tanu mayo ayam ya guluan madakal mana tabiya tama ka shagib ali ni teru na dia na solo Nalaman ka yung Amerikano, nabas ka niya mo, madakal Amerikano. Nabas ka niya mo. Madakal ang uluan tanong ang mababaya mamamakin nagsangga mga dawa ng mga ulama. Balang sangga ni Allah. Pag yung ilay na kaniman to, napaninda na wala, di tanubo ka lang. Inilakan sa kaniman to, na dahil na baka media dito ka to. Aliyaman ang oras sa alaw na naliso ito mga tabliga kailallah. Iprilaks tanong turug, nadatan turug kami agaw tanong. O pamaka ayama na niya na ay kaya kalakano na natuturog na gusto na pagablan ng yung yung turug. Adi mo sulod. Saka daw alim mo siya. Ay na niga pa mo siya. Tiga rin alimantay gabi surga. Bayaw ni naliman yan. Alam mo di mama ganun na miyaw sa lima. Alim saka. Tugo alimantay gabi ang manaraka. Bayaw ni naliman yan. Doon na miyaw sa lima. Ay buwan niya kami sa lima, nangay dito rato. Adi makatatanod. Diyan na sana. Alam mo na mata na may kawan. Tiga kita na ko niya, tatantang eh. Tiga naman na pitelo yan, ang taon niya kabe, manaraka. Tiga di, matangwa na di. Kaya orang tiruan na. Diti karata ang matakaturato. Paninta ko lang, makasisinabutan o. Kagi amay ka solid terong ada kasabuti natabirkan wa mga pagarya ka mga babayakan nakapakai amin ni kula terong nasalakaw akin na gawin saka tawa mama alok sa miya dedeg sumin siya padiyin kita kataw yung padiyin sa pekong o padiyin sa malabang o padiyin sa kanalugas na ko puma misima na gagawi ko Ramadan ari meron ada sa siya matang wala kami dedeg kasi pihak good bila miya tara kami sa niyara kayo tiga miyan tu na dia kanan ubas namanya street benda tu Yerusalem lah terhadap mata ada sekali dia kan bagian nung benar ke kami ya makam kami satanin dia nak dia kami pergi lain tanah Allah kami ada dekat nawida kami kagera tiga kan langga maka pergi mama ko sabari lagi sa tahajud bawari mi ka pagi mam lamon pernah pergi siya namin alam pernah pergi siya namin sa ngadi mi kata nuto apira mga driver namin nila na kami na magkalabisar wasan tiga kan mata wala pagaguro ka kuna tiga kan dia pernah mitama kami Allahu akbar ayah makna niya nalimot daw ta nakatya dundo namya ka agawa korkanu namya ka pi aginawa katawa namya api amya dedo kami sa ngada na mapi kung nadi kami buka de ka isay ni ay datahni insyaallah
oh ha lamanya ayam mana karina sa swing da tahimik may saysa la ayam makna niya na soolo so ekog so ayam makna niya na lawas na lango di mamagunuta na terowang ka aswing da ayam makna niya na tatamumpiya panakapagin mo ginawa ni ho dia ginawa may bala ka miyano yung nanguta walo pagaluin akan o hinakna ba walo ayam makna niya na siya pamuda tanurong ka aluya nakati ami alu itano adi kota siko miang alungan ang kota dia kami posidin aki Lailatul Qadar tan kepakai mana dia kota ini sidika seminar siko sudu mia kasapolo gawi na kepakai man aki atangan tanu Lailatul Qadar malu anu nalo ino kata mga alim ino to mga day adi kota su Jibril agus su mga malaikat Allah na ayam makna niya na turun sirang ko dunia ko sapolo gawi apa gauri ko Ramadan na sopon sugan saro na sasalok isa sa mga gagawi nalaban lang na sapolo isang utaguri ko Ramadan na piaga pala ni naman ko Allah tinakan na namin guwa niya terun wallah atina inni ja'ilun fil ardi khalifa guwa niya terun wallah hay mga malaikat tangan na magadin ako sa manusia ko dunia aper meron ang manusia na suman sa mga malaikat wallah nakita buwan siya katano sa sin ate nga mga alim koreksyon niya ko ilam qalu ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak tugu mga malaikat wallah kadna namin inong kapagdin na sa manusia ko dunia ama pasang ikapaminasan ama pasang ikapandak sa roga na inudis kami ipagandang ako dunia as kami na ayabugan na ba kami nasuki apapakapurami ko kana ka gusto bantungan na ka ato ni sumagiran mo Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun mata'ana tugu wallah asok katawan na din yung katawan ada katawan na tugu la din yung katawan nanto ni metiron qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim metiron no to mi abantugiran inshallah mi asutiran inshallah na piaga pala yan mga malaikat wala akad na namin na bedi kepakai apakah turun na kami nga pakata na kami nga sa dunia ka anami may lang kamang uripan na kainad na mga permiro alis kami dito man ikaturun na sa dunia na tumapatsiran sa dunia na dia ang kaya araw ng kaya alopa sa dunia na pagalibat nilang kapagiliniran adi ang kapermiro ang mga tao ay inagnuwala di sa mga malaikat wallah inaw na mau makairan mau meron ng utatawa tumitinag sa tahajud na makagilap siya na nilub si permiro siya na kadiya din kataya ititinagin sa tahajud na kumusangiran mau makan niya na emana na umete ka sa Quran ya puno baka punuro na tinanaw inub siya permiro siya na niya adi kakatayan na kumusangiran na mau makan na di kadindua ko Allah nenaw tinostud na permiro siya na kami ya madikiran na kumusangiran na mau makan na rumuro ko ka na tinanaw ko tuban inu silam si qualified ko dunia na mau makan na benak ako placement abang ko adi na ko to so medengan tadi sama asal ibu dalam mana tu itu mani ayah maknanya nak ya turun mga malaikat wallah na tiga mga alim inno kambu qawdi ramadan nada amele khana alima abara khami kakharukan inu buah kumusna mga malaikat tasu mamana Lailatul Qadar nada buah mele talima kakharukan kata ladi ngakin lain dapat kalau diganu ditahajud na susu imam na rumah unang uta alima ama popotol atine emang ona oning dia atang walau di kampung beda masjid ino mga tagwala ka seberapa mga potol alima na benda dena tahajud ay balik tahajud na kau dulu silang man qat'an amana to akhi anar khatan wala akramiro Allahu akbar adiye aya pagalu na kharakan wa ma pekhirakan pangintan ko la makasi sinabutatan yung takatero na madagaligero ka nakatero di ka sabutan pasala ka kapigulaton datang mo ta sa katolok sa miya dedon tiga mo bago tawa olay andi lalan sa padi na to min nga babe tina pa nga pa sila semua ko be ina
na tina ina tineno kana na tina demo na kumasa mo sapitan amano mo takhen ngeran pitero mo talok snani la siapa dia na ken ngani anda ko na kumasa mo sapitan ba mabudo tinaga ngadok sabe be somi mo karumanian tina meran tineno kana tina demo na kumaro mo buat tau ta ya khadu ni masalin o mabu tinaga kha alok sama ma malu de bungo oni ang khwan khaya apa tokian anta tiga nari diundi terwa bengalako kotomia khatlu masadin na aya buah pona nonton ini shono ande dala sapadi agida kasabutia tabia tama kasage buna da bangasabuti na dia kailangan apa ya meh kamera benda gitaru na ada sabut ko piterutan ada pati lo nah dia ngapa gabena benar awalu nagi papatabu ayah khatir yakin Hatim al-Asami rahimallahu alaih natigian arba'atun yanzu min azabil qabr ay yulazimha ala arba'ah wa yajtanibu ala arba'ah ayah maknanya napat yakin Hatim al-Asami asatau asiapnian aingulalan yang angka apa tebetan na ibagakyan ang kaapatabetan na didin maseksa ko kubur asara igulana na kaapatabetan na tarun sudah tu agubay asara igulana na kaapatabetan na ibagakang kaapatabetan na di ka maseksa sa diyan kana na kubur kadiya man nga akubur na sadi sa mau mga kukubur na ayang kakuma sa anungan akyama o hunan nini kapakaw mga kukubur na lango na mibabetan na minibetanu agabay na kakuman datarang alami siya ni Manto ay siya ni ko mangalami siya na sumiyagad na ka na mapiha ay buhay miyagad ba ka nakatitik ay mata mo so kami ni kundi kapagin mo na oh ay siya niya sumiyagad na ka na lami siya na mapiha ay mabuhay miya siya na di ko tunga ay bala sana kaya wala mayo ay no ya paman na din kayo siya ba kung Allah ako diyan kaya mga saling lupayan isa po na sumiyagad na ka na alam mabuha kayo na ka na matang wala ka kang buha ko makaigan na daw ko makaigan kaya bantuan ako ron sinda sa butuan o siya sa Manila kang buha ko taw na dakan no to kaigay akagi ako may liya ka na pamalit ko mapurapong amiyak ko malong miyak ka malong asunso kaya liya ka no ako ron nakitibo amatang wala ka niligaw daw na miyak ka suga nga amiyan to na ka na di ko niya kaya mana ka matatago kaya ko niyan dia ko nitunga-tunga kamu ako to na daw ko makasabi ay matang na malon yung mga gida-gida mga oripon wallahu ta'ala mataganan para siya nakapipi aginawa sa surga na daw makaporsinto adiyan kaya akapipi aginawa sa dunia o kakagida makasalin ko ta surga wallahu ta'ala kaya suko na adiyan ko ta ay makna niya na flower ubar-ubar ko surga man ng bakat na salakawi kolor abulaklak na bakarap man na salakawi kolor na bakarap man na salakawi kolor na amay ng kamuri-puri na bakarap man abulaklak na makapupunong sumidari amakatit tinagunong akakapatan yan abaka-aka at ginanulong na yung tutusig dahil niya ba nagpangababarsa tadi yang adunya benak kaya nga apalagi sa dunia aman ba na salakawi saya kolor tapi na midadari puri-puri na ipagag mo na batiwan ini kita dah, ini orang mana betul buat mana orang. Mas ada mak porsi dalam dunia sangat tak surga jalan mana mau. Beri tahu kan mak betul sangat surga oh. Ka ayat teruna karakan nama tang Allah kasai jadi mak surga namanya lapis. Ini orang yang kaya angko dunia, yang kaya angko dunia. Alang na mata tagul ko dunia kap gede tahu alang na temporary ay tatap pengarkatan Allah. Na ayabu ada abani yang kageda na amay kamapatano ko mga taway kalim Allah Ta'ala ko surga guni man na sumatano Adam Agus Hawa na ayakalala yamirun na taw siya sa surga oh madakala din ni tero mga alim o damada siya Adam Agus Hawa ko surga na samanin na taw tanong ko surga mabu tiga ka na di kong pwede ada baru kami bawa tak madakala kinagakan na tingin na do madasyo na tanong Adam amatano Adam magu na tanong Hawa na taw tanong sa surga tiga ka na di kong pwede ada baru kami bawa tak
kasiman sa surga na ayam alwi na isabu ada tarbu osasram akararat aginawa na ayam maknanya na kana abas surga mi alwi sa hadith apitugato seragum pana ading kakapakaw mako surga pitugato seragum pana kawatan kako surga na pagkabong kasok kamot o surga wallahu ta'ala dah kapan maka surga namanya bunga sa surga namanya kapnya ka surga kan baru mana gede-gede baga dia tu sama tu lari kakamayor pagari kana mayor mainta wala ban ko man yang ada tu kapken umur kaya biya kay sana ada mo na mama abko kuro din na ini yang kapag ko melenin ang kay amama adi mangyo sasada na di man maka masakada pirakyan dalam mana pergi na sada na miyaka pia pe bawang kota belianu ayaw na siwang kota mama apakur kada kikwanianu miyo be sadi ang kota di mangyo sasada na ayaw ko pergi lah kanina di ang kota bela iyo be rona pergi lah kanina subel ana apia ginawa niya mele ko nga kira ko na di mangya ayaw ko nakapagawa ang amama pergi lah sanga beli aki pergi na sada namya wala kanya apia ginawa niya miya da show kaurean ay niya ko na khatele ko nakiaptan nga pergi sa sada tinagari ana tingin ni beda ka tingin nga mamenong ko ka beda ka ba ko sumido di buka pergi ba kanu di buka pergi ka kanu na tingin way ba kay no ka tingin mi osu mi ka pergi no ka pusa nga bala di nga sadakan na tinabakan ba ti sadaka ay buka pergi ka na nga bala na tingin way ba beda ka onen mabududu nga maroni niya coins namanya tagu sale mana tinggal sih tinggal pada panggil ka sida tinano wala tinapa magi degal namanya nga ko yan nang kukuga sa tangilan yan namanya nagke tinawa na tinata bala saan magbuam yan nagke saan buam yabo ka nang nasida saan magbuam yan nagke namalong kaman gede-gede dia bu adang kakaile ako surga na dia bu akakebong ako surga namanya ka surga kadu ayat Peter wallahu ta'ala sa Quran walakum fiya ma tastahi anfusukum walakum fiya ma tad'un Peter wallahu ta'ala sa surga nasadin sa kabaya agina wani na imagirhan wallah nasadin sa pengen ini na imagirhan wallahu ta'ala dia nga surga ada unlimited Sadi sa pengen nakakwala na free magir kawalaw ta'ala Allahu akbar manong man gida-gida sa pengen nakakwala ni magir kawala adi nga pagano na bani dano wala masu sinabtatan paganay ron tugo Hatim al-Asami rahimallahu alayhi apat ay pumula na naka patay pumula na naka saring gula na naka di ka nagasik sa ko ba nagu asara ibaga kaadiyan ka apat tabatat na di ka din kasik sa ko ba nah tadi paganero no ay pengulan na naka famuhafiduha ala salawatil khams na aya paganay asya panaka na solima asambayan di paganero tada yung ulan na naka 5 asambayan na di naman lang nasambay nga kasya pango nang utami alwe karakano aya pa na sambayan na kailangan na di nga kay petin dengan tanong ko sambayan na masyap tanong piya-piya kenapa sambil nga kapangilin itabyo madagaligin ako na disimi nga sama-sama sin dalang na to sama skin na papatangan miya kay sa di nga napagin mo man nakasabari na gana miya kasi nga sa asara juma na rumida ko kumimarakan at sama-sangura ko sa tambar sa tali ko doon na adna mama adisimi nga miya uri na disimi nga nasa kanit tatantangan niya matang wala kakialapan ako tiga na dari dua mineno ako tatantang yakin nauman na kanina ba matang na maluang pili na puro mata ni nadin na katatandangan ako niya tinggal na kritik alaya gini gani ako na baka kami datitang ha agi ako puliw ako na gumigil ako siya matang tinggal naman na wiyo kami ako na bakunin na tigit-tigit nagterol ka sambil nga dagtara na sambil ino kailangan mabu tabi pero na kang halangon tanong di siyang bayango madakal naman na tabi na apeso kasi na madakal na panadinam nakataw ni katasibu paganya tesbuka kating mga alim nagtesbuka na doon nakaili paganya so tesbuka na ka o di ka mataw magali na ilang nga kilutan nga sobrang na dinam kataon sa mga baris nauno takaw ang ano makarasa temili khadina sobrar khapon na o mano miilay khana tinawke mono takoron agi madakala tabi makasulo nasasakyak takyakatan na waga
Nah, mada kalau pendi gerak wana kapatan yang syop pedia atas bukan dia ni pakam betul na wago pedia. Bing. Ada pendi gerak wana sina betul bukan syop pedia kene dia. Nadi dia kado pendi bang saya syukur syop pedia. Kata nak ngai kene min of gigir kha. Nah, kami ata bunga pedia ka syube kana tiga-tiganya ngaju ni makin gerak wana. Apa ka syop dia mbah. Nah, aku makam belum syukur na. Mat. Kepakai ma khawlu ke syamur ka. Ada menegara mana dina pagi ni dia mana dia ngota mana imam yana ana yang gulo sa padi na dia nak yo tanira na dia mato tero ka panga aman yo tanira na daerah ni na dia mabu amang na syahal pagi ko no tanira na talo ka syahap ayo vida kana kagi ko meroko basta ke mabu ada segura dua sagi na manga adi ka segura dua lagi na manga baka mato magimam na basta na magulu tanga na dinyas ka. Oh ya kira ngasih, beri tahu miaki nota, datang nota aman, di mata terus miaki nota, bahasa anda makras. Lagi aku merau, nadi makat terus na, ayam mana pergi mama apa dengan ni kat terus, beri makat ini sekali aku merau, mah, macam nanti ni macam mana dah tu, di makat tutun dengar, lagi mama makbul saluang, ini awak nu mana kalah tahu. Siapa yang ada kalau tuan kami untuk nanti na final timing, bersiran ni mentah. Kau dah nak pergi lah, nak pergi lutan lah kamu. Kedua, na asara Asia penotau, na di masuk sako kobanya tiga kini Hatim Al-Asami, na kasratun sadaqah, na kadakal akasya sadaqah, kadakal akasya sadaqah. Ilaya ni walang na tahu amma pasang akasya sadaqah. Ilaya ni walang na tahu amma pasang kapangalimu ka ibet ka dikergenan para tiga kali dulu kenapa nuba ayah gua kasih deka na owadina peraka ami pemageng ka pedeka kenapa ayah gua kasih deka na owadna panganengkan ami dawa ke ko amana sedengan ka ai dapat kau no anda tonganen ka ana pagarin ka anda ginawen ka na miya kau marakan di mereka lamu atina gare dani ba anna din karo pagusan nan ditarna kana bagi kong kalaman nang sarara kan namanya ngaberi tede namanya kagiro ka ono takarakan kaya man mana malay balas wag ko mamakin nasa sama piyaw dataro ni tanno pa ma ha aya malay balas ho aya makna niyan mga ripon Allah taala na datara diyan ko ta aya makna niyan na anami ako maraka pa mga ni tiga garay ba nan ditanna kasan na tiga uno taka tanga mga pamimili pangulo tanga sa walay na mga masawalin hanggang 5 kapara dulu mga bangala ka di sulutan lakay kau kataya kay pamimili kau nasama buat pamimili nung naibuh buwan na kau nasa satiman bagiraw ka ubakwa na langung badin pamimili nga kung miya buhay ya mama nalikaan na ka na bang kadang kuwa langon koto ayaw maana niyan madakala kasyadaka sadi sataw ama pasangi kasih sadaka na padanan ipakalibre niyan ko kasih siyang kukuba malung man nagdagana lang na kaya bagana ka matan wallah miya ka ginawa niyan wana tonganin ka karadagan na malung aro kaya di pa siya kilugatos o di na kaya di pa nakalu siya kaya magatos na may kapumbaling na malung niya makara sa may tomato amadakal magumana lilipan ka na makara niya sa may tomato pere soldi na dapat kau no ayam makna na andili ka pagabre niya na mele niya na 500 o di na 200 na miya kagirawa aidaw pakasur-surga ang kawala kamatang wala kapag ako hulom siya marga siya gusin lagu pa nagu kapya hugula nandatagu ang kota bala sabar ka di bagan wala kamangay bu nililip ka na duwa-duwate na makanya nga may tomato niya kuwa-kuwa ka nakabibi naman naman ng gida-gida pato di nga kasya sadaka na madakal naman natabi di nga taon Antonio kita kasya sadaka na Antonio katalo ka para magalang nga oras akataw na siya kanina kaya oras ang oras katalo tiga kini Hatim Al-Asami rahimallahu alayhi kasabdan niya niya katalo ya katalo na kasratan tasbihun na kadakal akapanasbih kadakal akapanasbih pamana kefakay man ay gira ada galaba kasawalain ka o di na syekho tibulaka da akarata sa pamaluwa panaka na ada na pasbiru ay babatada ka amalong kabital subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah na pagbakarot kaw
na pagkatambahkan ka sa amal ka adiyang kota ko bangka. Allahu Akbar. O di na dadang anak kababuang uta tindang nada pernah mapesang das malung aro kebitang uta pas semingga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah benar ada ka makapesa, na sebenarnya kapensamnya kalaba ka tambangan ka sukubang sa amal mapia. O di na daga labakan nakabitan na karo. O di na miya kasimeng sa paralo. Na umanga makasimeng sa paralo tugu nabi. Umanga no makasimeng sa paralo. Na terwan Yesus subhanallah sa 30 agut telu. Alhamdulillah sa 30 agut telu. Allahu Akbar sa 30 agut telu. Napakang kaganapaan niyo tugu nabi ang kana 30 agut telu. Na siyaw pulo abu siyaw langon. Naganap pa niyo tugu nabi ay kamagatos. At terwan Yesus la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Umang kanu makapasa sa paralo. Kaape kala adusan niyo tugu nabi. Na deter obura-bura ko kalu dan April kanu Allah. Tadi na ditano kay mo lang mantanong mga syalam. Madagligin ako na tabi nila nga pa kasyalam imam sa masjid. Eleni na talikodan wipe out. Di keketala saleo. Ano ni kagira mama assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum wipe out. Mailengan harus jadi ibu bangka saleo. Madakal pernah tabiat tak tabiat ketanu mga dato na madakal pernah maileng ka ama pa sa manasbi. Na miyakal geeng pernah sobra sarap hidup itu. Sobra pa sa ko makakabsap ito adi mamito. Ana mi ele kanu. Agrabi kumagan. Allahu Akbar. Anda man ikatire mo Allah. Napakaganda nga man na dinga ko subhanallah subhanallah kamatang wala kasala ko kabal ska. Subhanallah 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 subhanallah. Ay kabal ska na panalas panalas panalas. Maka makasalo ka na mo rin at tuna ka na nibala so di ka ni kapanasbi tuwala ka tatay so miya ka lalato na panalas tablagi di muna kebal ka na panalas siya na tiga alay mga alay ayaw bisa malay balas na malubat ka panasbi kenak man na ba malubat kadip man nagkapakay ba nga pakalumalubat ka ba kan tupo asika sa masjid na tiga mati ka nagkapakalumalubat na kay Islam Muslim Subhanallah Subhanallah kaya kalabang ka nakatuko ka nakakakandid mga sa masjid patakanak man dito agi madakal mabugiton kay gira ko na makatitipo mama na tiron ko na betul-betul tabi ada mi tidak apa mama gumamum na pumu sa kasimbayan ay kaya giro mama gairil maghdubi alayhim waladdallin amin Gumiro siya mama alif lam mim. O niyang pakatatas sa Suratul Baqarah. Di guswa nga maamum yan. Miya, ingas ka kay imam. Kenapa dah koluna tunay nga miya katatas. Nakagya ko makapasa sila mga manong niya nakidiri siya nga imam. Saka kay mama. Bari day na katay na. Ay buwan sa sakabakan alif lam mim. O ba nga tiya pero man ikamatang wala ka maulog na murka. Ito may mama huway pa makababantano. Bisa may sirap man. Kaya gino mama, gairil maghdubi alayhim waladdallin. Amen. Wala alif lam mim. Ana tiya kita ko tokman to miyoko. Ini yang apa saja alif lam mim. Allahu Akbar. Do miyoko ngege. Tagi ako makapasa na siya mama no wala tinas kari mama Buddha. Ini wala miya kagangan. Itiya kaya ada kaya firwan laka. Basta kaya bara sambayan ka abara amalaka na matatago ka sa masjid na berkadang pakateta ka na asim mga kwaldaw ta'ala. Basta kaya ka pinag-isum sa masjid kaya ini bagay nga ginawa nga sa kabe waldaw ta'ala. Naman nandini ka bilang Allahu Akbar na pa sa iftitahus salah na di mo takangiraw ka inna salati wa nusuki wa mahyayai wa mamati lillahi rabbil alamin. Matana so sambayangan, so kapukurbanakan, so kawiyawiyagan, so kapapatayakan na para bukuan Allah Ta'ala. Na orang yang muda di maratabat matatago sa masjid. Basta amatago ka ko simbah Allah Ta'ala na paatakan na nga pamikiran ka. Paano nga man nagada-gada? Laburo man nagada abiyatya ka so fatiha di kanu dimitera gusto Allah Ta'ala. Ano ni kagiraong katu Allah hadis ko siya. Wa idha qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Nadi kanu di sini baga gusto Allah. Hamadani abdi. Biento ga kop man ori panakan tu Allah. Lagu mira kop man arrahmanir rahim. Naba sebab ngaman Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu mira kop man iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sakabi ipisimba anami Allah. Sakabi ipipangan anami itu ya Allah. Na atulis simbaga ka Allah.
haza bain wa bain li'abdi wa li'abdi mas'al. Dia ya pagla tanah kan aku sore penakan na sadi sa pengrina na embagi kan untuk Allah. Basta pemetian tanung na Fatiha sa sambil na gabaru na pagi tanung dingar rapide. Baka simbaga walau taala me kabangan rapide. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Walau taala shabu amarani gau. Wa baka simbaga me kabangan rapide. Oh di mana ke fakai buat pemetian siapa tiana baka ni pagetre amada ka sama masjid. Abang pengira alhamdulillah. Udian madu masjid. Kau ada khala pasbi ha. Di tanu diga panas bi aya panoba aya maknanya ada tanu pentoroga. Kailang ana malayam adiang keadilan tanu sangat tademi ke wallah. Panalamatan tanu aki wallah kadiang ga mga ulama tanu nama raraw tanu siran. Na sudi tanu katawan na kisabab kiran wala ka ketuwi tanu ko agama. Kainwari sa mga ngaundan tanu mga nuksan wada gid ulama. Adna man nagira na miya kaitu itu buat ilmu na dira ninguguruan. Datara dia ngota miya kaisana adu mo na ipugitung miya tay. Na asara ko na mitong ko na managu di syagara talmot na surga di. Na ninguguruan ado bagana ka sa salima kami. Asara pagnuno kanan. Dinawai. Na dia bisa ipugitung ran saya miya tay na basara na dina katoni maana niya na sala ko si maana. Asara ko na mitong ako miya tay na miya ka surga di. Datagin no bisa kagi ko kadug na sala kau bisa. Kaya pergi tungiran orang lagi dia nak tahu ni maknanya rilang syaran wallah ka dia nak tahu melana syamete ni pergi tungun syarat malagu syakara talmud namanya ka syurga anta majnun asar ko na malagu di syakara talmud namanya ka syurga nanti di mana ngoto anta majnun ay mana maknanya na syaka la meteng matang Allah khatira ni makna di pamun wang ngoto pergi tungan kau oh kasuma sunabi. Na ayah pernah kailangan na igira ada di syakaratul maut. Na ayah pernah mitong kau dan kana kalimah la ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Doanya tugu Nabi ko bematir kana la ilaha illallah. Kasadi tugu Nabi sa ayah maknanya na mata ya muri puri matir la ilaha illallah namanya ka surga. Miya ka surga. Na sobo mga lokstanuna ila anshiran wallah. Ino penyelamatan tanu swalla kami kada-kada kalimat tu mga ulama tanu adi nakatanu dingay di agama tanu Islam. Ahuan ni na sa mga luksano. Ada menegira kawan na itong irang kami ate la ilaha illallah na di pani pagagetan. Ana ba di man to dito ga pa kay ba ipagitung ako di syakara talmot na di ga di pagagetan ahuan ni kon. Na ako nagipagitung mo sa bagi. Na tingna so ako nga na ting mabudi syakara talmot. Lagi malalo so paguluton anana. Ilaha illallah. Nada pernah mati so pedena kagita. Tapi begini nak di syakara talmot ka merdu. Na bangani pakapa gagita. Abngira ko na natin na wala. Makato ko naman ninindro. Natika matang wala kami ka surga. Kami ka sawut, kami atay. Uy, kami atay binuha. Tapi ka pagagita ka. Nasabag sa di mo takay ta ulama guni. May man pare mi kada kala ulama. Tero na kada kanuna sana kisa di maka surga sana kada kala ulama. Na tabiata sa kada tu Allah taala na pimbo be na ginaw na dani ka pa surga. Lalayong tanong, labor nang nga pa katurga, lalayong na kanap kaloy. Pera emiya katurga da makano na si emiya kano ko kobanyan. Pera emiya katurug ada makano na si emiya kano ko kobanyan. Taaya mi alu nabi natina an-niyama akhal maut. So kapakaturug tugu nabi na pagari apir o kapapatay. Basta mga pagari lalayong na kanap kaloy, igira da ka panturug. Laya man ka pena ginawa nga sadi nga kasabot. Laya man ka ginawa nga sanga kapamamakinig sa nga agama. Katakan nas kanwa mga pagariakan, mga babiakan sa nga pikong, kapaguluan nila kanyo mayo, nami adikan sa nga wasyat na. Kata, mamiyatine nakapangusyat, duman mapita. Hindi bukatan urupan. Nakanaba sa katawalim, kapipira katawalim. Pamana, salulu ako rakan, di ka lugas mo sa ulama, palapakin nyo. Matang mo. Matang isa kanwa, amalan niya na, ayaw makna nila, digas mo sa mga ulama, ami adikan sa kapamamakinig sa ulama. Na mas mapi, madini pagkasurga iyo ya. Tumumpa na si kami adik sa kapamamakinig sa wasya. Adi saya kaya adikan na ngakap music.
Manong aman gede-gede man tadi na keling man tadi pakan kami Syekh kailangan ka matatan nga budalian. Matang wala. Badia pernah mga music man to ami ang mahalui. Miau bir. Madi di pun sama music gue ni kamalong aman na malo ka pupu makatadu. Nako mangudo ko baguat ako na mata nga dinan sa music kami. Matang wala. Badia nga mga music man to ami ang mau birami. Madakala mi giro rumah. Saso sunni man to ang music ka. Namada kalam ya pale polna tabi sekindele mata ada kalam ya ino mata tanto mi halwi anu bana mi le kana loksa mi hatwa to atututu na obe ne sori junia na mi mori ake mayor ina mata ngada kami hata to mi shekha apu gi punya sori junia na mi mena pira di yomi di mata ngada dia kana syekhena kaya anu na chala ka okay adik kanu nama dia ba syekh kami adik sangay ka pa mamakinig sa wasiat kadiang kaya awasiat na pedesa pagpuro umangan nyawatan wa kay mga urip no Allah na basta amas mo ko na ibutun kami kariti ka ilang man ang utab kasakit diang ko utab kasakit na basta aguman na kuman pangani kong sarila budas ino tubuh nabi basta mako makano ko gesake taguso miatay no baka nurun teru samarata aya tubuh nabi terwani no somapi baka pia ginong tab gesake nema tu nabada kalau pernah tabi mako gesake ta dali nam di pangangalakan mako ko gesake na apia aya buah mala na di matanian na aya buah mala na ngatangilanian na pagi ini ngona punta ka malo kasi singa gare bae matang wala kaya kata ko na baka magugrabi na pemilingan sumali mo guys. Atay di musi ditero tiga na ba ko magagrabi tiga na basta ka dugangan natagin ba sa mali bagas ka pembeli ako matigas na ko pa kaya pa ka beger no wala isaba para ka wala ko pa ka bedu ma ka untula mi ka beger kami anak kanya tina tadi ditero tagin bisa ku tiga na ba niam tutu da di ko di na ino mi ka pia gino niya kani isaba para ka wala anya negir ka ka terno mapia adi sa mi ka makasangap ka sakita ayabu malan na dia matani na tatandangan kan diga mi malan nanta benar nagi suami nagakahan matang wala gari da ni kalangon na miya kasagad siya nga miya gida makana adani kesang kotak kesakit na piyak wana miya nila magagrabi ako bisari na sobra sa ini katakaw na kalaba pang nakabakabak iskatano naman na kanigirakam na makamako kesakit na di man sa mga ilat mga watayan ino ka nga nariba pa ubi ka lusiman ino to napakinig kami ang abgasakit natatanangan niya na mabubulan ng mata niya kung talip tero na ka natina di nga wala niyo na panukuda niyo sa mga babag na miya ka gina mabungalok sa niyo na mga di panukuda nagudiyan kaya mga atapiwan napakaarbagran niyo mga tukod ka kati mo siya madakalataw na yung mabuhay miya aswang ka alok sila ay daw ay matang man kasobrang asabi yung utab kasakit aya mabuda tari na mako makatubo labi ko adna mi atayron na uba kon terus sa amanan niya naka pamana ibgrata ginawera na sakatano na madakala mako makakuha na mi atayron sala ko na dinga di teron ina ko matay suwina akan ina ami anami ako mar kami mga tungan niya na diga mi na nimungutan ibanonoro kami niya sakan waria mi atay sa inero na kami no pangatukawa mga buda kanwa tiga ka na balinga ana ba mi sasi kailangan sa walay ay kato meron na menu mga sele pagapyagino kami na baka kami nga ni panunurong balik ake ala ba misa kailangan oh ha di kami nalimutan madi lang mo nakataon na kaya patay na kami pamaka din na kato nilurok na kahuma ati mi ati siya namin alang unawan na ay ate na minggam niya kwa diyo man pamaka din niya katawan na mamakaw maro aya kaya isumaro na no siya ba arakano bentang kano kalau ba miya huma miya ko makakuha na miya tero na pingiro ka miya nga jadi gakan na miya nga jadi gakapi na miya lang wano miya duka na laka eno kanu di gakan eno kanu di gakapi asarman akan abami bebetal somya kai kate di ko masabada kana di nagape hage bida na bawa saka na kana ba pangaratan na dingawi nakakano na dingawi ada kakano anda tarang nanan da ba kanu pangaratan kana ba marata so dingawi ada kakano kana ba marata so dingawi ada kakano sari saka ke parwi kaun anda tegu abalas adi mo tao mani makoma na pagna talaga na da pa na makabaling na miya kapya ginonian o pa makakambutaw na miya kapira ulan da ba kasi da samano
namanya kasih sama nu kayak ini sabar perkawala dari mama gitu mah pede tebang nggak 200 bakal betul nggak yang kasih manu kan ibu tebang nggak 200 pasang ibu nggak ibu namanya kau mana mutu nanti kita dengan ada kibetan dari ada pede tebang nggak 2 asal dia naikin ke capur benernya hati tipu sangat dia nggak bakal datang ada di gue ada kanun warga nun mabuna karena mengadali lilanun kasakan na ayar kakanun anda tarakanun makau ko di miataya na anak kakanun nak kenaku makau ko anak miataya na ada kakanun dia oke iba kali kan ide belum kebenaran utama ada pada tahu ini dia kakanun na ayah maratano bunga bubuka itu sabadoka ariba sabadoka na sabi koreka Allahu akbar nah ya di patana kan tapi kana walau kami melihat dua-dua biar syakanu telur ayah ikapat asyara inggulana naka tugu hatimul asami tadikan masih sakokoba na kasratun tilawatul Qur'anil Karim na kadakal akabat ya Qur'an miali akarakando soalai apa kabat ya Qur'an apa kan bebarakatan wallah semangat tahu alalai umat ya Qur'an ayat kata Nabi natigna ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi pakada kalan yutubu Nabi syukab umat ya Qur'an ka semangat tahu umat ya Qur'an boleh ko Qur'an napa ka mas Qur'an sanu na muri na siapatnya so tahu umat ya Qur'an kalau mana gede tiga mang alim ayo setana dia ko umat ya Qur'an sakya pakai ibadat no mga ulama igira agu pangadi mangnal igira aku pernah kapegan dengan Al-Quran o mana kabatian na di nga kabalas na isasansan kau din nakaswang kau na pagpakala akapag kababera ka wallah datara di ngotalok sigira anawata kagu ni mga dia terwa di mataw terwa ano ni kagirawin na wata aka anna kan na makatitinga ka na karumay ay abiyan miyatay ka ilang masih matatakang kan kon itu dah berkapi-api agina wataka agina yang agina swatakan kan ayah pernah ribasu Allah Ta'ala adika matomat ya syakuran adika dipaganan adika pengababas nak kebalas kamu adika kolha anda teguh akapak kebeberapa wallah ya sang-sang ada di paganan ada di mana ke pakai ubah kata kan adika dijeta miak kata tas kapni cuma api yang itu nggak pernah pera lapis abang api agak pun nggak pernah pengiru penginakan kan ini dengan iubung dia katuan ini matang mana dia ni pangam betua matang ya minum mana dia anak kepakai gembira suaka manga sudah sarang mga bay kan mga bay na duma day trakano mga babe mi adinyo dikatte tay ko mga karuman yung mga mama agya datar mabuka din man to sa kabara katanga kakarumay gua ni na anda ni kakawin ako garumay na piang bawa tak silam jadu kata na disungita nakyan na kamag dating mag tunang nakyan na kamag nasu yang mata gua nan mabu makan ni keren na sweet suanta mabu mata lah emang tu nakyan na kana kagi mo totoo kana kapis pada ka ino pernah kita taro to ka pinayo titu an nagmamahalan to tagalog Allahu akbar nasangan na kan mga bay na dia karakan waki kumintangan na dinyo di kate ate sakan mga bay te kan ko mga karuman ko kalaban yung mawag kapag pagulungan ko mga bugulong mga karuman niyo apngiro ka are pangingot ay akong masan are pamasasya akong masan are sakani pamada karakan kalaban yung mawag ay so nasara di maober agi yung punuman maober ya katoto apngiro habi iyan dan pelabuhan katahan na mga okite na mga patakaran swaki sunabi na lalo na kanakanop kaloy dan tinakiyauna ano nabi abali tayaan sa karumanian abubay khairukum li aglikum ayat tugu nabi amiyakapi kanwa mga dato abali tayaan sa karumanian abubay fa inni khairu li agli amatana tu nabi sangna mi qabalate balite ana ko sakaru makna babay dan kayo na nabi balite sakat manian ka di ma panu tu labas ta ada awakatu nabgasala ko nabi adi makisasali ako mga karumanian di sila ya nas kama buna ka pagadi kanu di sila sa walay asara di niyo di mana ka pagay batama sa niyo di kanu di kita kaysa
Ano makalir ka na, maniak. Macam na. Ano ang mga dato? Pagkira sa ginaw niya mga dato, di man na mga bay, kahit pangatokan sila mabigirakuan. Na di mga bay na malgo sila mga surga. Ayaw ka tiro na di, ma imra'atun matat anna zawjiha radun alayha dakalat al-jannah. Da'at tugu nabi abay, akapantagan nakapantay, kubo ba ni karuman niya na ba di mga surga? Allah. Na sa satya man natin kanina ubay, ingula na inshallah taala niya ka surga kanu. Igira punduk si karuman na ba pakapanuga. O di nga na mapakakisya. Baka gagwa dia man, matang wala ka, di ka nung gagwa dia man, isip siya wala, kaya makatalong mo nung makakisya. Ano ba kagagwa dia man? Matang laki, ha? Kaya puno ba kami kapundog si karumang kanay, ilan taon na nga na, di nga na nakolarakan, namyan nga mo na, ano perfume ako? Iya dong, di pena kanu nabuka kanan. Nami kami kapundog, aduh, makanya patah na, kis. Udi nga naman kasurga. Baka galipati karama, at tama siya katuturwa kay karama, na di naman ditatagin na pa. Matang wala na din ganyan, kalipatan. Na puno ba miyong manakaw na ba yung mga pakaturok ha? Na ayang ka di ka pamirpiyong, na kami kamelalakaw ka, na di ka pamirpiyong, na kami kapakaturok ka na, ayang ka nakapisyumpitan sa lawas siya ka. Matang wala, di ka naman kasurga, inshallah. Surprise na ka pa siya karama nga. At tinanong, pagpakabo ko sa mamot, natagin mo siya eskab siya di mamirpiyong, ayang ka pagusya na ko, nagilatap pakaturok ka, suruh mo na siya naman tuturok ka. Naturo-turo siya naman, lalagamaw nga perfume ka. Nami akaturog ka, nami ubay kake karumangan, na di tataginap si karumangan, man guminaw na kay may lakihan. Emang mo tataginap niya na siya matatago ko mga flowers. Adi ni malalog siya slow motion. Skab siya pagkabaw niya. Dapat kang tabir ka ng mga babae, nami kami kapitugoy, nadakan pamaras. Narumi mga kay karumangan mama na isasanguro ko manangari ka, nga ka. Mabu ko tataginap niya karumangan na kumukontrak sa impurnal. At ginagawa na niya, di man ang impurnal. Nakano siya karumangan, tinamalo ka rin siya. Ay, makabisipag lumakas siya. Tabir ka ng mga bay, kalabas ka ng mga bay. Miya nga din na naman ito mga bay, datara na ng mga bay. No, siya ng mga bay, naibad ka malabdo ka ng mga kasurga. Oh, balas sang kanu Allah Ta'ala. Alo na kanang utapin ng gila na dito mo siya ikulan ano. Ayap man atu hati penanggila iniyo asara ibaga kami patubutan na to kan sa surga. Paganero, pamakaganta no. Kami kana stress. Al-kizb na kapamuka. Kadua na annamima na kasuruyan. Kasuruyan. Kadi man nga kasuruyan at tabi sa mga babayakan. Na okang butwa na miya kata bang manoro. Matang ko tabi makasangit. Okang butwa na miya kata bang manoro. Maka lang man nakigira ko na pagani na sasakataw ba na miya ko maswe ka duwe. Na malun ka puna zo tapik. Na miya talo kataw. Na miya kala zo tapik. Na miya pata kataw. La yabo tapik na sisiningan niyo. Sida niyo twa. Na matang wala ka diya tigmab yung berkawin batang kadinan. Na diya nga katalo tidak daw piu na na. Tadi mabu, ay matang wala kami ang anto kanu kadinan. Tadi man nga ba iya talian ta na surya na di makapagma. Andi ni kapag kau mangko tadi na ni pamaganta na kasigadakiran na ilang ka abngiran kami puro-puro. Niya timo-timo na ilang ka materan kami akali. Na ilang ka mudu na makatarman. Ini niya matay kanu. Kates kaniya busugan. Ilang ka abngiran kapag puro-puro. Okay, dia nak kenapa mana belang nabi? Okay, nak kaya kenapa nak ya? Yang itu pernah ya. Sakit ada kaya nak kenang seminar Agung Murtaka. Ayah ikapat. Na asana apa nang gila nak kana dikka de mas ikatalo. Na al-khiyana na ginaking ka sa ginawang ka sa pandurat. Ikapat na albaul. Igira asung ka sa siyar na pananggiling kaubak kapag tarsiki anajis pananggiling kaubak kapag talan diyan. Ini mga bayan mamiminga at di siya nanditipog. Natabi ako mga pagariya na dato na si madakal ko mga dato mabu. Madakaligira ko na pagkasong sige na pwede makagaw ni Betageno. Ano niya panutula mamana tinityan na so tarakin siya nakakalsada. Ina malakin na niya nakitityan nga tarakin na pipipidin. Badakala chiwat yan nga tarak. Lalu ni harga, lalu nak terang nak sih gedung grabi. Ya kuah dia. Nak kaki kau bekar ni nak, dia tay besar kaki. Dia talan dia. Dah biar dia nak dulu nak seterah.
Ayo maknanya panggilan tanong apat kan. Biya ka surga tanong insyaallah. Ihulan tanong apat. Pengini ko kwanda utala dia kaya kapaguluan ni rakatan ni may radio ang dia nga mga saling pen nga mga ulama, mga dato mga bay. Miyah kapia pen na ginawa tanong sangat. Tiapa ka timo tanong. Nasubra ang panwala at timo tanong Allah taala ko surga. Sa datara dia nga kati timo tanong mantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang namanya ada penalang sa ating mga nagkaro. Dahil sa lagaw kay